Zimski minusi i poledica na putevima razlog su više da narednu priču posvetimo ljudima čija je druga kuća na drumovima. Do dalekih odredišta oni voze na desetine metara duge kamione, autobuse prepune putnika ili danonoćno taksiraju. Svoj život posvetili su vožnji. Kako izgleda njihov život na točkovima, pogledajte u priči Gordane Vile. Oni voze noću i danju po magli, ledu, snijegu. Zbog posla su često preko granice i odvojeni od porodice. Volan je njihova sudbina. Jedan od najmlađih, ali kako kažu kolege i najodgovornijih prijedorskih kamiondžija, jeste 22-godišnji Dubičanin Nikola Vukmirica, koji već godinu dana svakodnevno u špediciji vozi šleper dug 16 metara. Pitali smo ga kako je upravljati ovom drumskom zvjerkom, posebno u zimskim uslovima. Kako je voziti ledu? Pa da vam iskreno kažem, nije lako. Nije lako, pogotovo kad je kamion prazan. Jeste, sinoć sam se na primjer zaglavio ovdje u Fijem i nisam mogao izaći. Nikola najčešće na stotine kilometara prelazi sam. Težak teret prevozi do evropskih odredišta. Pretežno vozim Italiju, ali ima tu i Njemačke, Holandije, Belgije, Austrije, ali većinom Italiju. Najviše im odgovara, vikend sam kući, tako da nekada znam i sedmično 2 puta odem za Italiju i vratim se. I nisu kilometri jedini problem. Duga čekanja na graničnim prelazima, carinama, jezičke barijere, svakodnevica su većine vozača kamiona. Dođeš, čekaš na utovaru, čekaš na carini, čekaš dok pređeš granični prelaz, onda čekaš u Italiji opet, zavisi gdje ideš, Italija, Njemačka, sve se čeka. Čekaš utovar, istovar, carine. Gužve su velike, pogotovo ljeti. Bilo je dosta situacija od upadanja u jednosmjerne ulice, od zaglavljivanja u slijepim ulicama, odjednom se nađete oko vas u škole, vrtići. Kabina je vozačima druga kuća, u njoj spavaju na parkinzima. Ovaj posao prati brojni rizici, a bez vode i hrane Nikola nikada ne kreće na put. Pa kolegama se dešavalo krađe goriva, probudiš se ujutru, izađeš s kamiona, obiđeš kamion, vidiš da ti je obijen rezervoar, da nema 450 litara nafte, čuje se po carinama i ostalo, povali kolegi u kabinu, uspavali ga plinom, odnijeli dokumenta, odnijeli telefone, navigaciju, pa je sve odnijeli, tako da tu prosto si bespomoćan. Bez hrane, vode, zaliha si ne smije ići na put. Mnogo je odricanja, a najteže mu pada odvojenost od porodice. Ipak ova profesija ima i ljepšu stranu priče. Pozitivno je to što se obiđe dosta. Obiđe se dosta svijeta, vidi se, upozna se dosta ljudi, dosta jezika naučiš. Pozitivnija je stvar u tome što ovo je, ajmo reći, jedan od plaćenijih poslova u Bosni i Hercegovini. Za profesiju vozača odlučio se i prijedorčanin Zoran Tejić, koji već 25 godina vozi putničke autobuse. Posljednjih godina najčešće vozi na udaljene turističke destinacije. Ostati budan za volanom u sitne jutarnje sate, priznaje, nije lako. Putovali smo u Njemačku, Grčku, ove evropske zemlje, Poljsku, Italiju, Austriju, ako se može reći, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, te ove naše zemlje. Najdalje su bile Francuska, Rennes, 1950 km jedna pravda, gdje se tu mora praviti pauza kad osjetimo da smo u kritičnom, da drijemamo, moramo se mijenjati, zaustaviti vozilo, zamijeniti se da bi nastavili. Ne smijemo, čim osjetimo da smo zadrijemali, moramo ustavljati, jer velika je odgovornost naša da se nešto desi na putu. Zoran kaže, tuđi život je u rukama vozača autobusa. Posebno je teško voziti putnički autobus u zimskim uslovima. U zimskim uslovima, ako autobusi dolazi do smrzavanja goriva, do zraka, mi moramo otkloniti kvar. Čak nekad se dešava da autobus mora leći pod autobus, složiti neku vatru ili nečim zagrijavati da bi odmrzli krenuli. Velika odgovornost, plate male. Ovako bi se ukratko mogao opisati radni vijek vozača. Zoranu je do penzije ostalo još 6 godina. Za naše, kako bih rekao, odgovornost, male su plate. Ne samo kod nas, u cijeloj Republici. Da bi trebalo se to poboljšati cijenu. Kad bi ponovo birali, da li bi izabrali ovaj posao? Teško mukom ako bi baš morao. Jer to je odgovoran, stresovit posao, noćne vožnje, uslovi svakakvi, magla, led.
Shodno Kozare već 10 godina taksira Dalibor Šormaz. Za volanom svakodnevno provede najmanje 12 časova. Nekad se ne pređe ni 20 km, nekad se pređe i 200 km, sve zavisi kako takav nam je posao da nikad ne znaš. Ujutru kada ustaneš, znači ne znaš nikad gdje će te put odvesti. Možeš biti čitav dan na stajalištu, možeš ići u Zagreb, znači najčešća relacija odavde iz Prijedora, Zagreb, aerodrom i tako, pošto to je jedna od najčešćih relacija. A najduža relacija, na primjer, gdje sam išao, to je Austrija. Taksisti, kaže Dalibor, nemaju radno vrijeme jer stalno rade. Međutim, teško opstaju zbog nelojalne konkurencije i rada na crno. Ne smatram samo rad na crno što ljudi voze bez taksi table, bez taksimetra. Neki način ima taksista koji obavljaju djelatnost sa taksi tablom, ne plaćaju ništa. Ovim putem puti apel institucijama, što se kaže, da malo više pogledaju na nas što plaćamo, što izvršavamo svoje obaveze. Taksisti nikada ne znaju koga će povesti. Zbog toga, kaže Dalibor, i ono što vidiš, ne vidiš. Samo prevoziš putnike od tačke A do tačke B. Svaka vožnja je novi rizik. Treba ima živce samo. Živce i strpljenje i fleksibilnost. To je najbolje kad je čovjek fleksibilan i da i razumije. Ja razumijem tu omladu normalno, ali to je uglavnom popije se koja više. Najmanji je problem kad izađe neće da plati, to se zaboravi. Ko hoće da radi, može zaraditi. 3 priče, 3 sudbine. Kao i mornarima Daliboru, Nikoli i Zoranu, poželjećemo bistro i srećno kad god dodaju gas.